تماشاوانین هێژا بمخابنی و روشیا ڤایرۆسا کۆرۆنا بەلاو بوونا ڤایرۆسا کۆرۆنا باکووری کوردستانی دا ئەستەکمە ترسیداردەیە دکتۆر شیار گولتیکەن هەفسەرۆکی سندیکەیە کەتکارێن ئین تەندروستیش دیاربەکری لەگەڵ منە دەمباش دکتۆر شیار دەستپێکی دەتخوازم بزانبم چما لە تورکیە لە ڕۆژاوای تورکیە هەژمارە پێکەتیون کۆرۆنا گەیم دەبە لە باکووری کوردستانی زیێدەت بێ حتا تێگوتن کو ئەو هەژمارە پێکەتیان کو لە ڕۆژاوای تورکیە نەژوەکی ئیستانبولی ئانکارە ئیزمیری ئادانەی مەرسینێ زێدەبارین وا لە تاخین کوردانن ئەگەر ئاوی چییە و چاوا دەنرخین دکتۆر شیار دەم باش بەری هەر تشتێ ئەم کارن ویا بێژن یانێ یەک و جێک و هەم لە باژارێ تورکیە هەم لە باکوورێ کوردستانی جیەک و کورد لێنە ڕاستیژی خزانی پڕ زێدەیە ئەم ویا کارم بێژن ئەv ڤیروس زێدەبوونا vê vîrusê di nav xizana da mixabin zêdetir dibe yanê ev nexweşiya xizana ye mixabin ji ber ku hem xweparastina wan hem ku mecbûrin ki bixebitin û hinek jî hejmara malbatê zêde ye yanê em bêjin yê wekî li Stenbolê malbatek ne Kurd be yan jî yê nexizan bin malbat tevî zarokan sê çar kesin lê yê me em neh kesin deh kesin rastî viya jî vê belavbûna vîrusê zêdetir dike ya din em mecbûrin ki bixebitin em mecbûrin ku derkevin der ji mala xwe re nan bînin lê tedbîrê me jî kêmin tedbîr dewletê jî kêm girtine û eva qasî me hikûnî ve em hemû jî dizanin li hemû tişt li ber çavê me hemiya hate holê ji ber ku tedbîr baş natin girtin ev vîrus di nava gel da di nava gelê xizan da pir zêde دکتۆر شیار niha ev nirxên civî li ba me Kurdan ev nirxên civî bandoreke wayî zêde heye pêwendiyê me sosyal bi hevûdûre gelekî nêzîkin dawetek gava goçê dibe bi hezarên kesan diçin wa daweta beşdarî dikin taziye gava goçê dibe bi hezarên kesan beşdarî dikin mevlûdek çê dibe bi hezarên kesan beşdarî dibin seredanek çê dibe bi dehên kesa diçin gelo bandora van yekan jî li belavbûna vîrusa korona heye belê teqez heye yanê ama em viya karin bêjin yani dema ku de rayadarên dewletê yê em bêjin wezîrê tenduristiyê ya an jî em bên serokê dewletê ku dema nêzîkbûna wî ne cidî be gel jî rastî ne cidî nêzik dibe wek wego tevgera me ya sosyolojîk rastî jî yê Kurdan ne wek xelkê dinin em zêdetir dixwazin hev de hembêz bikin işte pir ne yani deh pazdeh rojê din ew ê cejna qurbanê hebe di wê cejnê de rastî em pir ditirsin ku ev çûyîn hatin hevdû ziyaretkirin ji bo eydê çûyîn hatin ew ê zêdetir bibin ji ber wê jî mixabin yani em bifikarin ku ev vîrus di nava me de zêdetir bibe yani anha li bajarê Amedê li nexweşxaneya îro li hemû nexweşxaneyan nêzî 305 kes li nexweşxaneya ji ber vê koronayê vîrusa koronayê tedavî dibînin. دکتۆر شیار دوێ çerçeveyê de dixwazim işte bipirsim niha Wezareta Tenduristiya Tirkiye hin amaran dest nîşan dikin. Di nav wan amaran de mesela bajarên Bakurê Kurdistanê hene lêl gor agahdariyin ku em wekî Kurdistan bi xwe werdigirin. Wekî Kurdistan 24 agahdariyin got dikene me ji civata me ji peywendiyên me cuda tê gotin ku hejmara pêketiyan di rastiyê de li Tirkiye jî li Bakurê Kurdistanê jî zêdetir e gelo wekî sporên vê babetê wekî êku vê babetê dişopînin dîtinate çi ye doktor Şiyar rast e wek we jî got yani tespîtê me jî hene hejmarê fermî işte li gorî hejmarê fermiyê ku amarê dewlet didin nêzî heştê û pênc kesa heta anha li Amedê jiyana xwe ji dest dane ji ber vê vîrusê
لی ام دزانن کو نخوشخانه یک حتی ایرو جیانا خوش دستانش بر ویروس نزی 130 کسی نه یعنی همه ام بیشن 105 زیاده ترن لگوری هجمار فرمی حتی آنها لامده یک و جبر ویروس گرتن کارانتینه ج 50,000 زیاده ترن یک و ج 11 اداره حتی آنها نزی 4,500 کس به ویروس کتنه لی لگوری هجمار فرمی او قاستنن همه از بیشم یعنی لنخوشخانه لی کولینی ایرو نزی 178 کسی هنه یعنی کو تداوی دبن لنخوشخانه زانینگه دیسا 7 کس نزی 7 کسی هنه لنخوشخانه سلاطین ایوبی دیسا نزی 7 کس 8 کس هنه یعنی تواهی نزی 305 کسی نه هنه روزانه هر کم 110 کس نوه به وی نخوشیت کبن به وی ویروسیت کبن لی هجمار فرمی اوانا راست نکن اما ام ویا کارن بیجن ده یه فرمی یا نراستن هجماری کو ام دگرن لگوری یه فرمی دقات سیقاتن دکتر شیار وکی تبخدس نشانکری نزیک جشنا قربانیه جشنك كو جوات عام قالك له هفودو كوم دبا براستي دفي جشني ده دفي مترسيا بلعبونا فيروسا كورونا ده ام تشاوا تف بقرن بوكو اف مترسي دناف جوات عام ده زيادة تربلعبنا يعني لازم ام ايدي تفجر اخوة بقهرينن يعني بلي ام حرمت دمك وام حرمت الجمازنه خورا نشان دادن ام دست وان ماتش دکن اشته ام هفدو ماتش دکن لی اویا ایدی ام زانبن کو حرمت نشاندان تنه ببیان نابه يعني حوجه ناكا كو ام هفدو ماتش بكن ام هفدو حنبيز بكن بلي جفاتا ما جفاتك جرمه يعني ام حتى كو هفدو حنبيز نكن وك ام بحرمتي دكن لي افيا نراسته يعني لدردورا ما حمود دنيا حمود جهاني ویروسک هیا نخوشیک راستیجی پر بتالوکه یعنی مرف بر وی نخوشیج بر وی ویروس دمرنج ویا زیادتر تشتکی تنه راستیجی یعنی ام حوجه ناکه کو وقت مگو ام هفد حنبیز بکن دور وجی ام کارن سلاوی بدن هف ام دور دستی هف ماچی نکن ام هفدو ماچی نکن ام مسافه فیزیکی نبرا خدا بپارزن ام دست خو بشون هرتم و ام ماسک خو هرتم بکار بینن دنوا دمکو ام دنوا جواکه کی دنه لازم ام وانا بکن یعنی ام کاربن به تلفن بریا تلفن هفدو سلاف بکن حوجه ناکه کو ام سدی صد هرن مالی هف اویاجی پر حوجه ناکه لی یعنی ام چون مالی هف جی ام مسافه فیزیکی نابرا خدا بپارێزن ئەڤیا دێ باشتر ببە یعنی وەک مگۆ ئەvê ویروسê rastî jî pir bi talûke yani merva dikuje ji vêya zêtir em nikarin tiştekî bêjin yani êdî em bêjin çi em nizanin tiştê ku em ji ber yani ku derbas bibe dimirî êdî çi bêjin yani Belê gelek spas Doktor Şiar Gültiken hevserokê desteya karkerên tenduristî Diyarbekirê tir gel Spas xweş dem baş